Ngicela ukubengelela nguMangotho Sangoma esipolonye ezinye esipolo amathambo umphathi ukhoba isandla sensimbi usigaba sentambo ehliziyo ebomvu zamadoda. La ngizokhuluma ibhodlela leli. Ma uhlushwa izilwane ekhaya. Kunabantu engifisa ukunixwayisa ngabo. Kunabantu okuthola ukuthi emakhaya noma nje ningabangani no5 nihlangene. Kunomuntu ogxekayo umuthi manihleli noma nje ekhaya hayi ningayi enyangeni kufanele ukuthi kena nihambe niyothandazelwa. Hayi inyanga ziyabheda, abathandazi bayabheda laba yibo abagangayo. Bagadeni ke labo bantu labo. Yabona ke labo bantu labo noma kuthiwa umngani wakho noma kuthiwa ubani. Umuntu ogangayo kusuke kunguye lowo muntu loyo. Kunabantu abazenza ngcono phambi kwabantu ngomuthi umuzwa othi umuntu hayi mina angigquma ngiphalaze mina ngincinde nje umuthi angiwusebenzisi ngoba vele lezi zinto ayisebenzi. Mugadeni ke lowo muntu loyo mangabangani nguye ukhokho ovula onisebenzisela imithi ubulalane nengqondo. Umuthi ma usebenzisa ngendlela yokuphilisa wena awubi namahloni ngawo ngoba wena uthakathi ngawo ngoba wena ugange ngawo. Yikho uzovuka uphalaze, yikho uzovuka ugquma, yikho ungeke uzufihla ukuthi ade ugquma, yikho ungeke uzufihla ukuthi ade uphalaza ngezathu sokuthi umuthi usebenzisa ngendlela yokuthi uyisize wena, uyiphilise wena, uyikline wena. Hayi labo kuthola ukuthi ethi umuntu hayi umuthi uyabheda, umuthi ubothandaza ini. Uyabona ke lowo muntu loyo uhamba inyanga ngoba umnyama ke loyo. Uyeke umuntu ogangile loyo. Uyabona umuntu ozogxeka egxeka into ayigxeke emini ebusuku bohlala wazi ukuthi lowo muntu uyayenza yena leyo nto leyo. Yabo sengisho ukuthi ziningi impilo zabantu ezicindezelekile noma ezivalelekile ngesimo sokuthi balalela abantu abathize bebafaka ehlathini kube kuyibo labo bantu abathize abacindezela impilo zabo. Yabo sengiqonda ukuthi umuntu into mayigxeka emini ubomgada lo muntu ebusuku ukuthi leyo nto akayisebenzisini. Sengisho ukuthi ke abantu fanele beyixwaye leyo nto leyo bebazi labo bantu. Bakhona abantu abanjalo, bakhona abangani abanjalo. Umuntu ekhuluma ekutshela ukuthi hey uyabheda wena ungayi laphana ezinyangeni yena uyayithandazela wenzani. Ebusuku uyatotoba yena aye ngale ayiphume ngale emva kwakho. Ebuye wena into zakho zimile zivalekile. Manguthi uyalandela izivalwe nguye lo muntu lo. Yena umuntu wazi ngendlela embi yikho ezofihla kodwa yikho ezogxeke ubona sengathi nina enigxeke usuke enzela ukuthi nina niqhubeke nifaseke nibopheke nina. Yabo yikho ngithi manje kufanele ukuthi nani wonke umuntu ayivule ingqondo yakhe ivuleke abheke ukuthi lo muntu lokho ugxeka lo muntu wenzani yena. Uye kosuke eganga loyo. Yindaba esuke kuvimba ukuthi uhambe uyosizakala wena. Yabo yikho ke ngithi ke inkulumo lena ebengithi ngiyanixwayisa ngayo nje ukuthi noma kuthiwa niyahamba nje ningabangani noma kuthiwa njani ukunothise lokho ukuthi ukhona lo muntu lo ozenza ngathi uyisicwicwice kanti nguye ukhokho ovula omkhulu ogangayo. Thokoza.